دما مرۆڤ بخوازە تێکیلداری ئێکۆسیستەمەی ئاگاهیان بدەست بخە بێگومان دەبێ مرۆڤ لەسەر مژارە پۆپولاسیۆنێ ڕاوەستە. ئەکۆلۆژیە پۆپولاسیۆنێ دی جیهانە زیندیاندا وەکی یەکینەیەکە بنگیهینە. پۆپولاسیۆن پەیوەکە فرانسیە و دی بیۆلۆژیەدا تێواتەیە هەمان جوورەیەن زیندیەن کو هەمان قادا ژیانێ پارڤە دەکەن. Di biyolojiyê de popülasyon navê kom û ferdên ku di demeke diyarkirî de li cihekî diyarin dikarin bi hev re bijîn, mezin bibin û zindiyên di nav heman cûreyê de çê dibin tên dayîn. Ekolojiya popülasyonê têkildarî heman cûreyê nebat û ajelan lêkolîn dike. Zanyar têkildarî wateya popülasyonê xwedî heman fikrî nînin, bi giştî li ser van çar esasan pênase tên kirin. Hejmar an ku gel he, genetîka navbera heman zindiyan gelo çi qasî dişibe hev, hêzên jiyanê an ku zindî bûn, sînorkirina zeman û mekan. Wek tê zanîn ku di xwezayê de pergalên ekolojîk ji enerjî ve guherandina maddeyan û popülasyonê pêk tê. Di dema pêşveçûna zanista teknolojiyê de zanyarên ku têkildarî ekolojiyê lêkolîn dikin, li gorî zanîn û lêhûrbûna xwe hinek tişt hewandine. Hinek ekologan enerjî û madde wekî xaleke esasî girtine dest û hinekan jî di ekosîstemê de bi popülasyonê têkiliyan navbera wan lêkolîn kirine. Zanyaran, popülasyona nebat û ajelan cuda girtine dest, da ku bi rehetî xebatan bikin. Lêkolînkirina ekolojiya popülasyonê dê wateya lêkolînkirina avanî, dînamîk û hevsengiya popülasyonê. Endamên popülasyonekê her tim danûstandina gen dikin û ji hev zêde dibin. Popülasyon, li gorî berbelavbûn û sînorkirina biyososyolojîk xwedî sê taybetiyên ekolojiya civakî ne. Di vir de civak, tenê ji bo însanan nayê bikaranîn û pênaseyeke ku ji bo hemû zindiyan e. Popülasyona erdnigariyê Zindiyên ku li ser rûyê erdê ji bo taybetiyên topografiya û şiklî bicih bûne dişibine hev. Lê dwarê ekolojiya civakî de hinek taybetiyên wan ên xweser hene. Wek mînak xalxalok li gelek deveran heye û li gorî hinek herêman taybetiyên wan ên cuda hene. Ji ber van sedeman taybetiyên wan ên ekolojiya civakî jî ji hev cuda ne. Faktora germahiyê, hejmara jenerasyona salan e, peryota ji hev zêdebûnê, peryota ku dema şert û mercên jiyanê baş in. Her wiha di nebatan de jî li gorî erdnigariyê cudayî hene. Wek mînak, daristana çamê li gorî popülasyona erdnigariyê ferq dike. Di popülasyona zindiyan de tenê cûreyê wan zindiyan heye. Popülasyona biyolojiyê tenê li ser cûreyê ajelan lêkolîn dike. Varyasyon tê wateya cudahiya navbera heman cûreyên zindiyan de. Mînak mirovên reş û spî varyasyonên însanan in. Di gerdûnê de stêk jî di heman popülasyonê de ne. Cûreyên hinek zindiyan dibe ku di nav cûreyên hinek zindiyên din de jiyana xwe bidomînin û ji vê re ekolojiya biyotop tê gotin. Dibe ku mişkên zeviyan li beşeke daristanê bijîn û an jî sînorê zeviyê de popülasyonên wan ên taybet hebe. Heman mînak ji bo nebatan jî derbazdar e. Hinek nebat li erdekî bilind a diranaj û li erdekî diranaj a asê ku bûye hezge de bigihîje. Di navbera nebata her du deveran de ferqa herî mezin kok û taybetiyên koka wan e. Popülasyona elementer beşeke popülasyona ekolojiyê ye û ji van re popülasyona mîkro jî tê gotin. Zindiyên ku di popülasyonekê de cih digirin, dibe ku duwarê mezin bûn û an jî biçûk bûn, zexm bûn, şeklê beden û di hinek taybetiyên din de cuda bin. Ev cudahî hem ji ber taybetiyên genetik û hem jî ji ber bandora derdorê biqewime. Ji komên ku di popülasyona xwe de xwedî taybetiyên cuda nere, popülasyona elementer tê gotin. Di biyolojiyê de çend mînakên popülasyonê. Li cemseran guherîna avhewayê bû sedema tunebûna gelek zindiyan. Dema cîhan sar bû û serdema qeşayê dest pê kir, herî zêde hirç li ber xwe da û adapteyî hewaya sar bû. Di rojameya îro de tenê li cemseran û Kanadayê popülasyona hirçên cemseran heye. Ji sedî notî balîneyên şîn li deryayên cemseran de dijîn.
دمین بری ده ققلی بازان تنه گوش دخوارن و بدمیره دست بخوارنا گیا جی کرن و هم گیا دخون و هم جی گوش دخون. اف بو صدما کو پوپولاسیون ققلی بازان لگلک عرنگاری انجدا بربلاو ببه. دو پوپولاسیون ده هفسنگی پر گرینگه. هفسنگی پوپولاسیونی به هجمار زندین و پوپولاسیونی کثیف، زاین و مرن و جهف زیده بونی را تکل داره. دو پوپولاسیونی که ده هجمار زندیان مزنبونا و پوپولاسیونیه. امش بو وی مینا که دارستانا دارا چامی بدن. گرد هکتارک عرده 2000-3000 دار هبن اف هجمارا مزنبونا پوپولاسیونا دارستانی نشانده ده. جه هجمارا زندین پوپولاسیونا که ده همان مکانی ده جهده گرن را پوپولاسیونا کسیف بونه تیگوتن. دبه که مکان جبو قاد جی در بازدار به و جبو حجم جی در بازدار به. وک میناک ام ببیجن لولاته که کسیف بونا نفوسه 44. افته وی واته که لوی ولاتی ده کیلومتر کاره ده 44 دجین و آنجی بگوتن اکدن کیلومتر کاره یک پارا 44 کسان دکوه. آنجی ام ببیجن من 100 سانتیمتر کوب آفش جهکی ورگرد و دوی آویده 1000 کلی باسیلی هبه کسیف بوناوی 1000 دابش 100 سانتیمتر کوب آفته ایفاده کرن. سینوری هری بلند یک کسیف بونی به هجمار زندین کو کاربن دوی پوپولاسیونی ده بجین را تکل داره. ده اکولوژی ده جوی سینوری را کپاسیته حوینه و آنجی کپاسیته کو بکار بر راکته گوتن. کسیف بونا پوپولاسیونی لگوری سال و دم سالان دگوهره. صدماوی اوه که هبونا خورک آو و هوا کش بو زندی جیانا خوا بدومینن هیماین گرنگن لگوری شرط و مرجن اکولوژیه دگوهره. هر وها برفراه بونا مکان شرط و مرجن اولهیه فاکتورین سرکنه. ده اکوسیستمی که ده جبو زندیان خوارن، ستاربون، پاراستون و المکان بربلابون هیماین گرنگن و هبونا وان ifade دکه. ده نافبرا زندیان ده جزیده بون و آنجی کم بونا ویدانوستاندنی را کسیف بونا جواکی تیگوتن. هر زندیک خودی هنک تایبتین گنتیکن. اف تایبتی جگنین که ده کروموزومین حجرین زندیان ده جهد گرنتی. دو پوپولاسیونی ده زندی هرتم به هفره تیکلیه داتینن. جبرویه که دو پوپولاسیونی ده تایبتین گنتیک جنفشان در بازی هفدمن و اوسا بردوام دکه. ده دما تیکلیات نافبرا زندین و پوپولاسیونی ده کارکتر به پیش دکه و فاکتورین در و آنگوین اکولوژیک خودی رولکه گرنگن و الگوری اکولوژیه تشد گرن. سدما ویا بنگهین اوه که پوپولاسیون همان جوره نچار دمینن که لهنک دور و عرنگارین دنجی بجین. اف پوپولاسیون جی گنتیک بیتر به اکولوژی را علاقه داره. جبرویه که جبو تایبتین پوپولاسیون باش وره فهم کرن، دوی تایبتین گنتیک و اکولوژیک ینوی پوپولاسیون باش بینه فهم کرن. گلو ده پوپولاسیونه که ده کارکتریستیکن اکولوژیک لگوری چه تشده گرن؟ بیوسته ام هنکی بحثا وی مجاری بکن. دما کارکتریستیکن اکولوژیک تین گوتن گرماهی، روناهی، هم، آخ و فاکتورین مکان تینه بیرا مروف و اف باندوری لزندی و جورین و پوپولاسیونه دکن. جبو کارکتر بیب دست خستن، مکان بربلاوبونا زندیان، تمن، شرط و مرجن گهشتنی، رجه زایندان خودی رولکه گرنگن. تمنه جوره زندین که ده پوپولاسیونه که ده جهد گرن لگوری زیده بون و آنجه هندگ بونا دم و سالان درد که وحوله. تمنه زندین و پوپولاسیونه لگوری سالان تی تصنیف کرن. وک میناک تصنیف کرنا تمنه پوپولاسیونه انسانان و هایه 0 و 10، 11 و 20، 21 و 3 و تصنیف کرن و سا بردوام دکه. پرانی و ها تیب ناف کرن زاروکتی، جوانتی، تمنه ناوین و پیرو کالبون. گرد جواکه که ده تمنید نافبرا 0 و 14 جسادی 40 به و تمنید نافبرا 15 و 44 جسادی 45 به و تمنید نافبرا 45 و 8 جسادی 15 به اف پوپولاسیونه که جوانه. پوپولاسیونه تمنید ناوین جی و هایه. تمنید نافبرا 0 و 14 جسادی 32
temenê di navbera 15 û 44 ji sedî 45 e û temenê di navbera 45 û 8 ji sedî 23 ye. Popülasyona temenên mezin jî wiha ye. Temenê di navbera 0 û 14 ji sedî 25 e, temenê di navbera 15 û 44 ji sedî 49 e û temenê di navbera 45 û 8 ji sedî 26 e. Ji ber ku civaka Kurd bi sewalvaniyê re mijûl e û civakeke xwezayî ye, vê bandora xwe li ser zimanê Kurdî jî kiriye. Kurd ji bo pezên nêr an ku beran jî li gorî temenê xwe yê her salekê bi navekê cuda tê pênasekirin. An jî em mînaka pez bidin, dema pez dizê berx dîne dinê, piştre berx dibe kaver û meh. Berxa nêr dema yek saliya xwe temam dike dibe kaver, piştre dibe berdil, hogeç, maz, yek mexelî, dû mexelî, sê mexelî û heta bimre wisa dewam dike. Li hinek deverên Kurdistanê jî wiha tê pênasekirin: berx, kaver, şek, maz, qirt, beran. Temenê beranekê 10 heta 15 salan in. Heman tişt ji bo popülasyona daristanê jî derbazdar e. Dar jî li gorî salan û temenê xwe têne tasnîf kirin. Di ekolojiyê de taybetiya cihê jiyanê yê popülasyonê giring e û ji vî cihê re biyotopya tê gotin. Ev jî li ser du esasan pêk tê. Ya yekemîn li mekan berbelavbûna zindiyan e û bi girêdayî mekan jiyana xwe didomînin. Ya din jî berbelavbûna wan a di nav heman mekanê ye û wekî komî an jî tena serê xwe jiyana xwe didomînin. Cihê ku organîzmayek û an jî gelheya xwezayî lê dijî re habitat tê gotin. Dema cureyên popülasyonekê li mekan berbelav dibin, her wiha liv û tevgera wan izolasyonên biçûk tehemmûla heman zayandan alhemberî hev rolên serekene. Cureyê popülasyona heman mekanî bi hev re parve dikin û ev parvekirin li gorî dem û an jî mezinbûn û biçûkbûna mekan diguhere. Ajel dema ku ji xwe re hêlînekê çêdikin, vê hêlînê li hemberî cureyên xwe diparêzin. Wek mînak, dema leglek û an jî çûkek ji xwe re hêlînekê çêbike û ger hinekên din bixwazin hêlîna wan dagir bikin, ji bo parastina hêlîna xwe ger pêwîst bike şer dikin. Gelek caran jî çûka nêr û an jiyamê wekî nobedar li hêlînê dimîne û li hemberî cureyên din hêlîna xwe diparêze. Cureyê popülasyonekê ji bo debara xwe bike, diçe deverekê û ji wê derê re revîr tê gotin. Wek mînak leglegekê li ser baniyê xaniyekê û an jî li ser dîreka ceyranê ji xwe re hêlîn çêkiriye û zeviyên derdorê ku li van deran xurek peyda dike. Çem û kaniyên nêz ku li wir avê vedixwe. Cihekî dar ku li vir ji bo hêlîna xwe daran berhev bike. Ev hemû ji bo leglegê revîrin. Ji bo hinek popülasyonan mekanê berfireh, ji bo hebûna xwe biparêze giring e. Wek mînak, leglek di demsalên zivistanê koçî deverên germ yên wekî Afrikayê dikin û dema hewa germ dibe, berê xwe didin Kurdistanê, li vir hêk dikin û ferxikên wan çêdibin. Hemû deverên di navbera Kurdistan û Afrikayê ji bo leglegan mekaneke berfireh a jiyanê ye. Ji bo avaniya popülasyonekê pêvajiyeke giring jî li mekan berbelavbûna cureyan e. Cureyên popülasyonekê pêvajiya berbelavbûna li wî mekanî û ekosîstema wî mekanî du avahiyan xwe dide der. Ya yekemîn berbelavbûna li gorî tevgera cureyan e û nemaze ev ji bo ajelan derbazdar e. Ya din jî nemaze tov û ji hev zêdebûna nebatan û pêvajiya berbelavbûna wan e. Di encama tevgera ajelan de ev encam derdkevin holê. Tevlîbûna civakê, civak terk kirin, ketin û derketina ji civakê.
Bi van tevgeran cûreyên popülasyonê bi terkkirina wê popülasyonê û koçberiyê û her wiha di demeke Kurd de bi temamkirina pêvajoya koçberiyê ve careke din popülasyoneke pêktînin. Di nebatan de berbelavbûna mekan li gorî ajelan cuda ye. Wek tê zanîn ku nebat li cihê xwe disekinin û koçî cihekî din nakin. Lê bi spor û belavkirina tov ve li wî mekanî berbelav dibe. Wek mînak dema kulîlkek li ser teht û kevirekî mezin derz û axekî bibîne li wir tovên xwe belav dike û li wir kulîlk şîn tên. Dema mirov li mekan mêze dike wekî ku nebat bi tesadüfî li wir berbelav bûne. Li wî mekanî dibe ku cûreyê nebatan yek bi yek jî bêne dîtin û dibe ku bi komî jî bên dîtin. Lê di rewşeke xwezayî de piranî bi komî ne û li gel hevin. Di popülasyonê de belavkirî sê beş in. Yek dabeşkirina komî, du dabeşkirina bi rêk û pêk, sê dabeşkirina rastahî an bê pîvan. Jiyana komî an ji jiyana tekane ji bo ajelan jî derbasdar e. Wekî mînak di planktonên ajelan de morî û an jî beq bi komî û an jî bi tena serê xwe dijîn. Li xwezayê şeklê berbelavbûna zindiyan û girêdayî vê popülasyona ku derdkeve holê ji bo civaka zindiyan dikare wekî stratejî were binavkirin. Wek mînak li daristaneke ku cûreyên daran pirin de hema ketober berbelavbûna cûreyên daran xwe dispêre gelek têkiliyên ekolojîk û stratejîk. Di nav van de cûreyê ku bi bayê ji hev zêdebûn û pergaleke neguncaw e. Ji ber ku dema nebat dixwazin bi riya polenê ji hev zêde bibin, riya wan ji aliyê darên din ve tê birîn. Ji ber vê yekê polen û ji hev zêdebûn ji bo daristaneke heman cûreyî derbazdar e. Dema hejmara daran zêde bibe û ketober cûreyê daran zêde bibe, bi destê birokan tovên nebatan têne belavkirin. Li aliyê din, divê ji hev zêdebûna ku bi destê birokan pêk tê, divê dar xwedî heman taybetiyan bin. Ancak bi vî rengî gen berbelav dibe, ji ber ku birok di navbera darên xwedî heman genetîkê de diçin û tên. Bi vî awayî taybetiya popülasyonê ya di navbera cûreyan de danûstandina genî pêktîne. Ev mînak jî destnîşan dike ku li mekanekê berbelavbûna cûreyan pir giring e. Heman tişt ji bo ajelan jî derbazdar e. Wek mînak, ajelên kovî her tim bi hev re dijîn û mirov dikare mînaka peskovî bide. Di nav demê de hinek taybetiyên popülasyonê diguhere. Popülasyon di warê hejmar, rêjeya zayîn û mirinê û biyokutle de diguhere. Her wiha, bi guhertina bandora faktorên dervere fenotîp û ji guhertina taybetiyên genetîk re jî genotîp tê gotin. Di popülasyonê de mijareke din a giring jî peresan e. Peresan tê wateya bi demê re guhertina taybetiyên popülasyonê. Peresan bi awayekî xwezayî pêk tê û guhertin di cûreyan de pêk tê. Ji ber ku cûre ji dayîk dibin, mezin dibin û dimrin, lê popülasyon dewam dike. Ger pir hêdî be jî, popülasyon di nava nifşan de bi demê re diguhere. Dibe ku tîrêjên rojê, germahî, hêm, faktorên kîmyewî û ekolojîk bandorê li genetîka popülasyonê bikin û ji vê guhertinê re mutasyon tê gotin. Di navbera endamên popülasyonekê de di warê dirêjbûn û kurdbûn, qelewbûn û zeîfbûn û her wiha reng de cudayî hene. Taybetiyeke din a popülasyonê jî mezinbûn û zêdebûna hejmar e. Lê demeke dirêj de her tim hejmara endamên popülasyonê zêde nabe, bi giştî eynî dimîne. Hejmara endamên popülasyonê hinek deman zêde dibe û hinek deman jî hindik dibe. Nemazê jî reqabet, nexweşî, koçberî, pir ji hev zêdebûn, an jî guhertina demsalan bandorê li hejmara endamên popülasyonê dike. Ji bo endamên popülasyonê mekaneke jiyanê heye û ger pir ji hev zêde bibin, di navbera wan de şer û reqabet dest pê dike. Yên ku li gorî şert û mercên xwezayê bijîn bi ser dikevin. Endamên ku jiyana xwe didomînin, biriya genetîkê van taybetiyên xwe derbasî zarokên xwe dikin. Endamên popülasyonê li gorî ernîgariyê û şert û mercên wê herêmê teşe digirin. Wek mînak, li Kurdistanê herêma Serhedê sar e û însan û nebat li gorî wê popülasyona xwe didomînin. Genimê ku li Serhedê tê çandin, zivistanê jî dijî û namire û hebûna xwe didomîne. Genimê ku demsala payîzê tê çandin, ku li Serhedê jêre genimê payîzî tê gotin, zivistanê di binê berfê de dimîne û demsala biharê hêşîn dibe.
لگوری پرسانا اکولوژی هرتم نبات و ارگانیزماین بزرار هرتم لهمبری هفتید کوشن و هفسنگی که آوادکن. ارگانیزماین بزرار این نباتان لهمبری درمان زراعت تید کوشن و دگوهرن و متاسیون پیکتینن. ده اکولوژی ده بردوامان نفش زندیان مجارکه گرنگه. ده پوپولاسیونی ده جهف زیدبونا دمکه دیار کری زاین و هجمارا و پوپولاسیونی دست نیشاندکه. دو پوپولاسیونی ده ریجه زاینه لگوری تایبتمندین زندین می دگوهره و اف ریجه جهف زیدبونی نیشانده ده. گلک صدمین جداین زیدبون و آنجی کمبونا نفوسا زندیان هیه. وک نمونه گل جهه که هوا پرسار به و جمت هبه لور پوپولاسیون حیوانان و نباتان هندکه. مزنبون و بچوکبون عرنیگاری و هریمه که باندوری لسر پوپولاسیونی دکه. گل جهه که پوپولاسیون زیده ببه و او جه بچوک و تنگ ببه هنک زندی کوچی دورین دندکن. هر وها شرط و مرجن هوایه و جهف زیده بون جی باندوری لپوپولاسیونی دکه. پوپولاسیون هریمیش همان جورین زندیین که لوی هریمی دجیم پیکتی. گر پوپولاسیون زیده ببه و پیشیل وی زیده بونه نیه گرتن افته وی واته کلور شرط و مرجن جانی گران بویه. ده زیده بونه پوپولاسیونی ده گوجبری نافخویی و جهف زیده بون فاکتورین سرکنه. کمبونا خوارن و خورکی شرط و مرجن آب هوایی ده بس صدما کمبونا پوپولاسیونی. جبو پوپولاسیون ده هف سنگیه ده بمینه ده وی هجمارا جورین زندین جهف جدا نیزی هف ببن. جبو پاراستنا هفسنگی اکولوژی بربلابونا نفوسی و زیدبونا نفوسی مجارین گرنگن. پوپولاسیون انسانان مجارکه برفره و دناف دمی ده گوهریه. انسانین اول لهریمکه بچوکا روجلات افریقای جیانه و پرسانا انسانان به میلیونان سال بری دست بگیریه. انسان دناف برا 5 و 7 میلیون سال بری جه پریماتان قد بونه و هومو ساپینسین اول 200 میلیون سال بری لروجلات افریقای درکت نهولی. دوی انسانین اول آنگو هومو ساپینس و هر وها هومو ساپینس تبلی هف نین کرن. گلک ملین هومو ساپینسان وک میناک نیاندرتال دناف دمیده تو نبونه. مروین روژامه جبردواما هومو ساپینسان نینن او بردواما هومو ساپینسینه. زیدبونا پوپولاسیون انسانان جبو پوپولاسیون زندیندن و هر وها جبو پوپولاسیون جوره انسانان جی تعلقه. زیدبونا نفوسی بخور پرسکریکن اکولوژیک، آبوری، جواکی و گلک پرسکریکن دن درچخاولی. ده دست بیکا سالین 1900 ده نفوس انسانان در دورا میلیاره که بو. ده سالین 1940 ده در دورا 2 میلیاران. ده سال 1970 ده در دورا 4 میلیاران بو. ده سالین 2000 ده در دورا 6 میلیاران و نها گهشتی 8 میلیاران و نفوس سال به سال زیده دبه. لگوری لیکولینان جه سال 1907 حتی سال 2012 پوپولاسیون آجلین وکی ماسی، مار و چوک گلک آجلین دنجی ناف ده جه 158 کم بویه. هم ده آوی ده انگو ده دریایان ده و هم جل بجاهیه هر کوده چه پوپولاسیون زندیان کم دبه و گروها بردوام بکه ده حتی چند سالان ریجه تونبونا پوپولاسیونم بگیجش 107 و افجیش بو اکولوژی و بردوام جیانی تعلقه که مزنه. گلک زنده لجهن کو دست انسانا ناگهیجه و آنجی لور انسان کیمن هبونا خود دومینن. لهنک دارستانین کو انسان ناکبنه گلک پوپولاسیون زندیان هنه. لی مخابن لجیان هر کو هجمار انسانان زیده دبه بیوستین وانجی زیده دبن. جبرویه که دارستانان و خوزای تونه دکن و الشونوان به بتونان آواهیان چه دکن و قادا جیانه یا پوپولاسیونین دن تانگ دکن. اف زخت لهمبری زندین دن گفه مزنه جخواد قاده که بچوک ده جیان خود دومینن و دما انسان جی مداخله قاده جیان وان دکن بتونبونه را روبرود مینن حتی نها جوره انگلک آجل و زندیان تونبونه.
Hinek zanyar vê serdemameya jeolojik wekî serdema antroposen binav dikin. Di vê serdemê de bi destê însanan avhewa tê guhertin û krîza avhewayê mezintir dibe, hawîrdor tê qirêjkirin, asîda li deryayan zêdetir dibe û gelek zindî tune dibin. Ev sedemên ku li jêr hatine rêzkirin ji bo jiyana zindiyan talûkeyên mezin in. Wêranbûna habîtatê, zêde xwarin û mezaxtin hem ji bo însanan û hem jî ji bo ajelan, qirêjî, cûreyên îstîlayê dikin û nexweşî, guhertina avhewayê. Encamên ku derketine holê û raporên ku hatine amadekirin nîşan didin ku cihan ber bi tunebûnê ve diçe. Mixabin tunekirina cihanê nemaze bi destê însanan pêk tê. Di demên berê de jî derketiye holê ku bi milyonan sal berê ji ber wêrankirina pergala cihanê tunebûnên mezin pêk hatine û rêwîtiya mirovahiyê ya ber bi tunebûnê ve ev demeke dirêj e dest pê kiriye. Ji ber vê yekê jî divê hişmendiya li hemberî ekolojiyê bêtir were guhertin û gavên berbiçav û mezin bêne avêtin.